SIBO je jedan novi entitet koji se koristi. Prepoznat je prije 15 godina i sve je učestali, to je sve se češće o njemu priča i dijagnosticira. Radi se o sindromu bakterijskog prerastanja u tankom crijevu. Znači, jedan kompliciran pojam, ali zapravo se radi o tome da iz raznih razloga se poveća broj bakterija u tankom crijevu koje onda stvaraju povećanu količinu plinova koje onda mi osjećamo najčešće kao nadutost. Recimo, to bi bio glavni simptom SIBA. Razlozi zašto to nastaje su razni. Mogu biti od djetalnih razloga, nagle promjene težine, mršavljenje, debljanje, određeni lijekovi, antibiotici, lijekovi koji se daju za želudac, operacije, nekakve prirođene stvari vezane za crijeva, poremećaj rada gušterače, jetre, svi oni mogu dovesti do SIBA. U principu radi se o stanju koje je uvijek uzrokovano nečim, a onda ono dalje stvara razne probleme. Jedan od glavnih je nadutost i osjećaj jedne kontinuirane napuhnutosti unutar trbuha. Prvo, zbilja može izgledati kao balon, razlikujemo dva pojma. Tu jedan je kada trbuh izgleda kao balon, a drugi je kada imamo osjećaj da imamo balon u trbuhu, ali ništa se ne vidi u trbuhu samom. Tako da postoje dva fenomena. Jedan je da vi zbilja nešto, na primjer, pojedete i nakon toga dobijete trbuh kao loptu. Opisuje se često kao da vam je neko napuhao balon ili da ste u visokoj trudnoći. A drugi je da osjećate kao da je zbilja nešto unutra, međutim ništa se ne vidi. To je zato što mozak tako registrira stanje unutar trbuha. SIBO je jedan od tih uzroka vrlo čest koji stvara takvo stanje. Promjena prehrane može značajno pridonijeti tome i postoji određena prehrana koja se preporuča, zove se low FODMAP. Znači, radi se ukratko o tome da unosite namirnice koje sadržavaju šećere koji manje vriju, odnosno manje se razgrađuju u crijevima. Ako unosite one koji dugo se razgrađuju i dugo stoje u crijevima, onda one stvaraju dodatnu količinu plinova ili na sebe navlače vodu i napuhuju vas i pogoršavaju to. Usput i hrane te naše bakterije u crijevima, pa se može pogoršati stanje. Nekad je dovoljno da se prehranom kontrolira SIBO i da zbilja imate poboljšanje stanja, međutim često nije dovoljno, često se koriste i lijekovi kao antibiotici u liječenju SIBA. U principu gastroenterološka društva se možda malo razlikuju od nutricionističkih preporuka jer nema baš jasnog još stava kako su kulture različite, prehrane različite od istoka do zapada i sjevera do juga, tako su i naše navike drugačije. U pravilu se preporuča od 2 do 6 tjedana se držate low FODMAP dijete, a cilj je naći namirnice koje trigeriraju, koje stvaraju vama simptome. A da ih pronađete i smanjite količinu u budućnosti uzimanja ili izbjegavate ako su vam nepodnošljivi. U mnoge se može pomoći time, kažu do 60 do 80% radovi kažu da se prehrana može pomoći. Međutim, najbolja je kombinacija promjena djetalnih navika, ponekad antibiotici, kretanje, vježbanje i svijest o tome zapravo. U principu može, postoje cijele liste namirnice i alkoholnih napitaka koje se mogu koristiti, naravno ovisi o vrsti alkohola i količini. Imate ljudi koji su vrlo osjetljivi i njima izrazito mala količina smeta, ima koji nisu, plus mi to sve zovemo SIBO, ali to je spektar, neko ima blagi nalaz, neko ima izraziti, nekome traje godinu dana, nekome 15, tako da je to varijabilno. U principu bi bilo dobro, ja preporučam svima da barem 2 tjedna, to je minimum, se pokušaju suzdržati, pa onda ljudi uđu i u nekakvu naviku kad vide poboljšanje, bude malo lakše. To bi bilo sjajno, međutim rijetko ko je ustrajan dovoljno. Uvijek je dobra pomoć profesionalaca, nutricionista, tako da mi sugeriramo uvijek i surađujemo s nutricionistima koji su puno iskusniji, puno više znaju nego gastroenterolozi o samoj prehrani, načinima prehrane i kooperacija je zapravo najbolji način
da postignemo učinak. Zapravo, najveći broj ljudi ne jede gluten nepotrebno, a ljudi koji imaju glutensku senzitivnost ili celijakiju su nedijagnosticirani. To je, nažalost, prepoznato i vrlo često. Gluten možete izbaciti ako vam olakšava, ali najčešće to nije potrebno. Sa laktozom je također stvar da sa našim starenjem se smanjuje količina enzima koja nam pomaže u razgradnji tog šećera, tako da svi na nekakav način starenjem postajemo intolerantniji prema laktozi. Međutim, i tu je učestalost izbacivanja veća nego što je stvarna potreba. Tako da je najbolje to raditi pod nadzorom, u sugestiju nutricionista i gastroenterologa u konačnici. Problem je što je crijevo dugo i puno je bakterija. Onda, da bismo detektirali te bakterije, nekad je potrebno 2 do 3 sata. Postoje više smjernica evropske, američke, koje rade mjerenje i na koji način se radi. Nema još potpuno jasnog stava, to je konsenzus. Međutim, da bismo bili sigurni u krivulje koje dobijemo, potrebno je najčešće 2 sata. Nekad ste pozitivni vrlo rano pa možete prestati, međutim u principu 2 sata je nekakav optimum. Zapravo se radi o izdisajnom testu, vrlo jednostavnom, vrlo laganom, bezopasnom za pacijenta, jedino je vremenski traje. Znači, mjeri se bazalna nekakva vaša, vi izdahnete jedan aparatić koji izmjeri koncentracije plinova i nakon toga dobijete tekućinu sa vodom koju popijete. I onda svaki 15 ili 30 minuta izdahnete u taj aparatić koji nam pokaže koliko vi tih plinova imate. I nama dobijemo na kraju jednu krivulju koja nama pokazuje jeste li vi pozitivni na SIBO, a ujedno se mogu mjeriti neke druge stvari, na primjer intolerancija na laktozu, na fruktozu, su najčešće koji se koriste. Kod djece se vrlo često koriste testovi za laktozu. Kod odraslih je SIBO ipak češći. Nešto je povećana, navodno prema radovima, je nešto učestaliji kod žena, međutim nije to neko pravilo. Mislim da možda je više vezano u simptome i osjetljivost na simptom nadutosti, napuhnutosti koji je možda nešto češći primijećen kod žena. Možete, jer ovisno što ga je uzrokovalo. Ako je posljedica SIBA prehrana, inducirano prehranom, onda ako se vratite navikama koje ste imali prije, rizik da dobijete SIBO ponovno raste. Ako je pak on posljedica, na primjer, uzimanja nekih antibiotika, jer ste imali, popravljali ste zub, pa ste uzimali antibiotik i nakon toga ste dobili ili proljev, pa SIBO, što god, tad je šansa za izlječenje puno veća. Najbolja je suradnja različitih profesija, pogotovo vezano sve za probavni sustav, od poremećaja koji su vrlo teški poput tumora, operacija, do poremećaja poput stanja poput celijakije, SIBA, gdje najveći i najbolji učinak i najveću kvalitetu života ćete dobiti ako radite multidisciplinarno, ako radite sa ljudima koji su u svom području, znaju što rade i to često rade. Nažalost, se ne koristi dovoljno, prema mom iskustvu, znanje nutricionista, a trebalo bi.